Good morning. Ma'am, ngasi si irai numit ko. Irai numit se ahambada number email se ko irai gi number se number 71 leire aduga kaladana sky blue gumba kai gumba dumaina shi na bi ko aduga irai numit ta amu leina ko seda ai nuti kenom kenom sum ha po ana ko na ching shubu ko matam da adu irai numit se ko na sum chak thong bada ha ba yap se gi hai tare ko gi se khatang maming gi na dumai tar ko happy ba ko adu number dana 71 leire kaladana sky blue leire chak thong bada ha ka da basena ko gi kaino oina oire ko hadi gi gumba kai gumba dumaina khatang happy ro ado nungtigi lawthokpa dumaina hadi card ahum katang lawthokjare ko ahum sidagi amma khanbirase ko card number 1 card number 2 and card number 3 ko adugi matung inna hadi numbers ha kaino harasna koi pungham se harasna ngasi gina hadi pung se karam karam timing phage habado adu dumma swa pegi minarase ko ma'am hadi timing afaba ngasi gina timing afaba ke lege habado sidagi card ahum katang thoye card number 1 card number 2 aduka card number 3 ko hadi first card second card third card ko silai se ko ahamba ani shuba ahum suba ko ado sida ahamba card ngi oina silai se ko hadi first card khanba ngi oina haragadi silai se ko thabak ama chat ke kot ke kaina khalagati ko phajana thabak se ai tare ko sida lai se akogi खल्लगा है तारे को हाइडी प्रॉपर प्लानिंग तो हाइबने को सिलाई से को हाइडी आइना पामीबा पोट आइना खल्लीबा पोट से हारसने को अदुदो फजना है तारे को सिदा अखोगी अहम लाइबा कार्ड सिकी केनो से है तारे को सिलाई से स्टिक तौरगा लैयो आइना चटके ना खल्लीदो हाइडी खल हाइडी लोइशलगा हाइडी खन्नंग खल्ला कोइना थो पांगथो तो बसयावी ने हे अदो सिदादी कमाइ तो के हाइडी नंगना खल्लीबा पोतो चटलो फजना प्लान तौरगा फजना सेट तौरगा टारगेट तौरगा चटलो आई माइ पाकनी हाइबने सिलाई जो अहम बगी कार्ड को अनि शुभ कार्ड को अनि शुभ कार्ड जना को हाइडी 501 से लाको मतम से को हाइडी एनवायरनमेंट कुंबा नुंगाइतबा नत्रगा हाइडी सुम लेना को हाइडी वखन से है तारे को इसा इसा फ्रस्ट्रेट हो इरिटेशन हो को अदुमाइना सु को सिदा को अदुगा सिदा लै से है तारे को हाइडी अखोय थबम फम दा कई दा है तारे को थबम फम दा नुंगाइतबा को तब अदुम बसु दुम ओय बसु याय को अदुन ईगो क्लासेस काइना हारसनो समना हाइबदो को अदुमाइना अदुम बसु खरा अदुम लेगनी को अदुन यारिंग है तारे को हाइडी अदुगी पोतु दगी को थोकपिरो हाइडी याउ नो के हाइडी खाना चाइना बहारगा फबना तेनो को सिसिना कोई सेकंड कार्ड लेर को थर्ड कार्ड से हाइडी सिदा ना मो हाइतो 7 of 1 से को 7 of 1 से हाइतो को थब अमा तो मतम दा लाइन फंगदब तराई तराई फंगदबनी खंगदे अमनी खंगदे चैलेंजेस में आम लेरगा तो अयेतपा अपनबा कॉम्पिटिशंस में आम हाइडी तौरगा है तार को फंगगासु माइपा आगसु अदुम मैम तो फेस तौरगा चटकनी ngasi gi oina hai tare ko line phangba oidaba phangagasu line phangba oidaba ko sisina koi gi card ki message lere ko timing sina ayuk ki pung 3 ga minute 38 dagi na pung 8 ga minute fu phang lere adagi keno 13 ga me ko ma thoidena pung 1 ga minute 1 phang lere adagi 3 ga minute 19 thoidena 3 ga minute 2 phang lere ko adagi 9 ga minute fu ma thoidena pung 10 ga minute 1 phang lere adagi 13 ga me ko ma thoidena pung ahum ga minute kun phang lere ko nongalam dai ko sisina koi gi ngasi gi oina afaba timing lere ko adu sida lere koi gi irai numit ki daily card message ko irai numit se manifestation gumba to bu yai ko haidi relationship ka koi gumba adum bagi haira ga di irai numit sina khwai gi best ne ko haidi koi gi relationship ki manifest to ko koi videos me ama yawi dena ko adu irai gumba to bu yo ko adu gi potuma ko adu sida lere koi gi ngasi gi oina irai gi daily card reading se ma'am thank you